ngiyadanga emasontweni. Kodwa kwahamba amasonto makulokuya kwatholisakala ukuthi sekukhona nokhala ublue lo, kodwa siwubiza ukuthi ink blue. Lamakhala-ke oblue bonke, wena kuya ngokuthi wena uphiwa kanjani esithunyweni sakho. So uyawabona ukuthi awafani. Ijuba, ink, blue. Right, lamakhala wonke awisithunywa. Khona manje kule nsuku esikuzo, njengoba since kwafika lekhala le ink. Sebekhona amaladi awile khala ink. Angithi sajwayela ublue namanye ama-colors, kodwa manje uyamphiwa lo ink. Uthola ukuthi uyangena emzini or ukhulisa umntwana, qhamuke u-ink. Uyangena isithunywa, ama-colors wesithunywa lawo. Yabona uma wabheke kahle ayabonakala ukuthi awafani. Right, bese kuba khona ingwe. Ingwe-ke bazalwane imele ubunyanga kakhulu, iza namakhehla. Ingwe le iyalapha nayo. Futhi ingwe siyayisebenzisa sithandaza. Ingwe yangena ebunyangeni, yangena esithunyweni. Then bese kuba khona u-colored pink. U-pink lo ikhala yabantwana. Abantwana laba bahamba abanye baseseziswini. Kuthiwa-ke amanono. Zikhona-ke leyiphika lezi ey'pinki, abanye bafaka ngisho impurampura, ngike ngayibona impurampura epinki. Kodwa-ke upinki lo uhambisana nesithunywa sabantwana. Mawuloku uthandazo libe lukhulu, hhayi-ke bese kufika u-black. Anyeke umbone kaningi-ke u-black, kodwa khona. And abantu banayo lento ukuthi u-black ikhala embi, usuke uthakatha. Mawufaka u-black ikhala nje embi kaSathane. Sasicabanga kanjalo nathi, kodwa masiloku sikhula emoyeni, hawu sesiyabona ukuthi ayikho lento sasiyicabanga. Sasisaba into engekho. U-black-ke hhayi-ke lapho-ke usuke usuqedile, usuphezulu, usudlulile ey'ntweni ey'ningi. Angeke-ke bazalwane usaqala ukuthandaza ubese wena uzoqhamuka ukuthi wena uphiwe iduku eli-black or ipurampura e-black or isiphiko esi-black or iladi eli-black.